Nirmala kenyam kanadi ala content barwani lingwa same kanwa TV. Biya kamal tukon karwani tibukon kaling ka Nuar TV channel. Ken kono niam an wale shanka kel ka pai baro ron kina dangra wide jan dangra wide DH. Bana jome bana jeling jom bana kwan kimen bana lingwa same ka jan gwa same. Bana rwacha ka kwi pastor kene evangelist nyin Seventh Adventist Church ti cha evangelist cha janak cha pastor cha jamika bot bana racha ka mandana chitok kan kono niam gurno jin bije nywa kane ti kokien ka do badan en bikentity bikenaling kaja lerban lingwas me tok re wicha ka South Sudan ban jome ban je chukwen kel nywa ka kane ti kokien en biya kamal kajo mashalat gwasme megorno banyo ga yekel shalado ne shalat raikos kaji Seventh Adventist cha janak cha pastor cha jamoy kabot midit pastor dung Seventh Adventist Church re which kawarab state katoin North County shalado shaje moy kabotan pastor ma kasha evangelist chaje nak gwasadan en cha kanyurakatin rewe katon kawarab state la toinos county mira mangai toinos jen gwasadan togre motin shalado ke jang te charo den realeka tigor keniji lwa kos ke ji Seventh Adventist ji Seventh Adventist re which en winemi cha ka gor kenode ken ji Seventh Adventist de ken kanak no cha lwa ko Seventh Adventist cha je loka ken ke loka no de ken roine te to ka ji Seventh Adventist de ken kaling no ka corpus ne te paiwe chwa lwa ko Seventh Adventist chwa je wang dio je cha je ling bane no chwa lwa ko mo chwa je shot no ka ramira ne shwa de chwa je kep chwa je gono jen gadmuton nungut pes mokot te karun te tot dundo ne te content kwa je le jak wakan ka jak mene me cha gujeno dong baje investigate men me cha tara cha de kon ngat ka do badan en chire ka mo che to je no le roi kot en painak kana pastor re wikatoin North County chala do shika wo gwa kwen ko le la luindien jok gwa zanti wo gwa kwentin ka warap chala den wo shaka shu nyureka evangelist James Mangong akol James Mangong akol jaramdan shanak jaramdan le roi kot ka sha pastor angel kan kel chaje mo ka bot ke chaje bar pastor Joseph aye ageu jaramadan en la pastor lwako Seventh Adventist re which kawarap state chanang dul wal kawaw la chanang kawaw hospital chala do jel ken ke motor en jen gwasen wa ke barten pastor jelaram en ke warap district re which en winemi la Warab District Church Lundian Jok Warab West District gwadan tio gwa kwenten ko la Lundian Jok jan gwasen wekere ka mo wekene jekten ka jom shalat chalado nene Pastor William Wall Adewun Padwal, Director of Information and Communication of the Seventh Adventist Church in Greater Bargazal, identified the victim as Evangelist James Mangong Akol, who and alive at the scene, and Pastor Joseph Aye Ageu, who sustained gunshot wound and is currently receiving treatment at Wow Teaching Hospital. The incident took place between 7 and 8 p.m. and this happened on Sunday at the outskirts of Warab Town, the headquarters of Toinos County. Shalado Pastor Joseph, the leader of Warab West District, Evangelist James Waken Jelken ke motorcycle, Kawudian Sheng, after officiating a wedding ceremony at Warab Central Church when they were ambushed by unknown army men. The motive behind the attack remains unclear, but the incident follows a recent rise in violent targeting religious institutions, especially the Seventh Adventist in Warab State.
Warab State has seen multiple cases of church being attacked or burned by unidentified group in resentment. Pastor Wall appealed to state authorities to ensure the protection of religious communities, calling for immediate action to identify and prosecute those responsible for the attack. Joe and Charlotte Guasmejan Charling or Shanetin Contin Shanetin Lab Jilwa ko sebenarnya bantis Charlotte Oken Baka Gur Kabaka Tik Ngot Kamandan and Chikenalat. Lera da dianan banling gwasme banarwacha ka kwi ulang kanti gwase shirekcha tokten ka shanga jandang dioka pai bakel ron kina dang rawidi jandang rawidi dich no asika meshi kona ngaje no shikurcha togre wishin winami ko ulang kanti kam no rekarodian an kore dana shi tok shala do jen toka kam neni tilaji duar ala tugduel kelka na tugduel andodien shikardian moch ano ka bot metar te kor mi tok metar ka ron kina dangro jan dangro widon wan gwan mi shote ka nei ti chites nien no ka jen lere ku kona linga tama shikon ling panyen wo shikoro mo tok kineri shop ka well di shi yeken chites nien ki shigalu re gwazadan en shikoro mo tok tin kamen chala long waje ne ter mede kam were korodian re wishin winami no ajena dan en chinwere jako bikeliu en kodana chito kawulang kanti ka jom chala do ulang te community challenges te tok tin kata dan nang narodin keje chala do ko kor gwami bar chete ke tari long la nari nak kam kien me chaje jek dong te kamishi jeng mishilat ka gwase chewo ka chigwan tare cheje jegan wana mo kam were korodian en mo baje gorno jin baje moy ka botke baje nak cirka mesha nene are ga dana ci togre we ka ulang migay ne diale kon lan wore ka do badana lenga je ko ge je no cin wore ci ka roden de la nak gwas me motika kor ka jang ko en ulang shaje ka bajang amana sarba shaje ka bajang de gini kwikel ko dong de ken de ken tere de ken kam ken korodian ke de korodian moch ka bot ka manana shitwok ka jo shala do kor mo twok ka dome jen gwada dana twogre ka motin ka jo dana shalat nei dang wel ngwan ka wuni ram kel shek ka jo dana shakwen ka jibwana tungwan te shirek shikana jegan wana mo gwasa dan en shirek te twokten jeslo an midita long kan wardi alwi mon ko shirek me che twokam were korodian simenaka ne dial chika gaja long kamana lero da ko lankanti gwas mi mo tenen wartin karodian goge jenon war chika ro ndel nakajan gwas men tama de kan goro de karodian mat chika ndelo ngot kalo jok ko bi karodian nak bik na bikale liu re kor misit kanomani no asigamen shaling chirega me chatwo ka jawran shalat kije ne wel die cha shika tesnien kana mane jasluat ka do badan en cha goro jen en go deri ga mo de ro de lat kije gor kan wer diala no de kan misit kana me de kana condemn ko shi riktiti shikan de wo wodor nuare rigiti ka rikti jaga long te shigo ko de wo wonyam jo me gor jen wo de nywa ya kel ban nyo je kala rodien shu je poro jen jin bije nywa ka ne ko kien ani biate kamal bye bye